check. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul of divinity of our dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sin and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of our dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sin and those who love the world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us
and of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake and its sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of our dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sin and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake
of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of our dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sin and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion,
have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of our dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sin and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.
amitipon para kaniting kapag masasyan. Pakisabi mi po, na isulod jula pong masalese, ring kaya kayang face mask, hanggang mayari ya po ing misa. At agatan la po ring malda, na makyabe tamo pong makibat kareng dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Dakal pong salamat. Inke katamo pong magmisa, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagirigig pam poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. kapatad, pinili na ning Joseph pa agpangking para sana at pepabanalana king kapamilataning Espiritu na ban mamintu kang Heso Kristo. Layon melinis king pangapisikan king Diana. Ing grasya ampong kapayapan, mantabe sanang labis-labis kekayungan. At keka antimorin. Iya pong mamakalulu, ing larawan ng Diyos amete. Larawan niya naman ning kapanayan, king pangasubling mebye. Ing Diyos ang makasadyang makiyagong king sakit ng pungaldoldong kamatayan ning tao. Yamo na naman ing Diyos ang misusubling biye, tula at ligaya ning tao. Ya ing kalam kapatawaran, lunos at biye alananga. Ngeni pugan panantaya impamipuk king larawa ng apong mamakululu. Pakamalan kong kapatad, ing larawan ng apong mamakalulu, pawagana ampong papakit ing lugod ning kakatamong Diyos. Kapamilataning kayang daya ang mibubu at may ngabus king yatu, at danong aminagos king binyag, at danong ban ibabad ne ing tao king kalam ning kapatawaran king kasalanan. Ngini mamausta mo at manyawat kalam kaya, kapamilatan ning larawan ng apong mamakalulu, ing lunos ning Diyos. Paganakan nakikatamo ning larawan iti, ing kalam ng maglapo ning Diyos, ban ikatamong Kristiyanong makinabang kaniting kalam, maging metong tamo king pamitalakad, king balayan ning Ginoo, kete king yatu. Manalangin tamo, kapurian ke kao Ginoo, ikang panibatan at sibol ning sablang kalam king biyemi, apamatulan na kasana king malalama kasalpantayanan ding ke kangana kampong balen, ngening parangalan miya ing larawan ng apong mamakalulu, palalaman ning debosyon mi king biye kasalpantayanan, at dapat pakalulu ka rin pakakalulu. Apalyarian mi yupo sana, ing pamakirake kami king kaniting sakripisyo, mibayo ing biyemi at maging larawan na kami muna naman, ning pamanyuyo king kekangana, kapamilataning pamanyuyo ka ring mangailangan, itiadon mingan kaya kao Diyos, king kapamilatan ng Kristong ginumi, ang mabibiyang pong magari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga.
Gloria in excelsis Deo. Kalinga,
manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, igparing sabla, ingatan mo kami lalamning kekang pamanampun, at maggulap kaking kalalaman ding puso mi. Ilako mo'ing dalumdum ay makakilala keka, at ipawing takot apapampan ke kami king panimanman mo. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyempong magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Antikeni ing sasabyaning Gino kang siro, alinyana anting ari, at tinayd nagamat awanan, ban pasukwano ring bansang kayang darasnan, lubasa no ring ari, karing sandatang makatakas karing awakanda, at paglasakano ring takap baspul, ding syudad asalakayana, kanita reting pasbul, eno miyuman pang misara. Alang-alang mupin king kakong talasuyong ihakob, alang-alang kang Israel, akakong pinili, inaus da ka king lagyo mo, dininan da kang metong apamansag amarangal, bistaman akilala, alimo ko. Ako ing Gino, alang kayarle, alang alawang Diyos, subali kanako. Bistaman emo ko kakilala, dirinan dakang sandata, banketa, iba't king aslagan, ang gaking albugan, ding tao akilalara, king subali kanako, alanang aliwa. Ako ing Gino, alanang aliwa pa. Ako ing Gino, alang kayarle. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Purianye at paligayan ing Gino kaya katamon Diyos. Purianye at paligayan ing Gino kaya katamong Diyos. Dalitanan niya bayong dalit ing Gino. Dalitanan me ing Gino o metong labwad. Ipamali tayo busal na rin bansa ing kayang ligaya at karing sablang tao ing sabla ng mala. Purianye at paligayan ing Gino kaya katamong Diyos. Ing Gino maulaya at sukat purian. Maigit karing sablang Diyoses ya in sukat pitakutan. Ding Diyoses timpaganos alalang kabaldogan. Ing Gino ya ing linalang kimbanwa. Purianye at paligayan ing Gino kaya katamong Diyos. Daw na nanye ing Gino ikong sapni rading bansa. Ing Gino daw na nanyeng ligaya at upaya. Daw na nanyeng ketang ikaligaya ng lagyo na. Idalayo ing ayin nyo at ilubyo kimpatyo na. Purianye at paligayan ing Gino kaya katamong Diyos. Sambanye ing Gino kimbanal ng templo. Migalgal ka arapana o metong labwad. Karyang bansa ibulalagyo, mag-ariya ing Gino. Ya iminye tetagan kin labwad, peka tibe ng pundasyon, king alang pangabiran ukupan, nuring sablang tao. Purianye at paligayan ing Gino kaya katamong Diyos.
Pamamasang iba't kimumuna ng sulat Apostol San Pablo, karing tao Tesalonika. Ako, Pablo, at de Silvano at Timoteo, para lamia iting sulat king iglesia, karin Tesalonika, ang makayagom king Diyos igpa at king Ginong Heso Kristo. In grasya at kapayapan manatili kaya kayo. Era kayo sa salanan sa sambitlan king kaya kaming panalangin at pasalamatan niya yung Diyos alang-alang kaya kayo. Huling kapilan man, gaganakan ni king arapaning Diyos sa igpata mo, ing dapat yung bubunga king kaya kayong kasalpantayanan ing pamagobrayo, uyab ning lugod, ating pamagparatiyo, king kapanaligan yu, king ginutang Heso Kristo. Balumi kapatag, kinging Diyos ang malugod kaya kayo, pilili na kayo, uling kanitang delami kaya kayo, ing maya pabalita, miras kaya kayo, king mistulang pamanaral mi, nune, mi patibayan king upaya at king Espiritu Santo at penwalan yung matibe king ita ing katutuan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sunlag ko king yatu, antimoring batuin a babye sala, kabang ang pangananye king ama ng babyebye. Ingginuman tabea ke kayo. Amama sa aking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ding Fariseos, mekola kanita, ban mi balak lang paralan, no makanano reng asilu, Jesus, kimpa magsalita na. Mitubod lapin karing karelang alagad, kambera ring mapilan at auwan ng Herodes, ban makikit kang Jesus, at sabyanda kaya, Maestro, balumiking tao kang ebiyasang maglinlang, at tuturo mo ing katutuan,
tungkol king kaburyanin Diyos para king tao. E kabiyasang mga biran kenupaman, pablasang parapareo kalawe karing tao. Sabyan mo na kami, nung naning pamalak mo, labag king batas, tamo, ing mamayad buwis king Cesar, o ali. Dapot Jesus, talus na ing marokdang pilubluban. Nya nga na karela, hipokritas, bakit buriyo kong pakisuluan? Bakit ye kanako'y kwaltang pamayad buwis? Inabutanan ding metong nga dinaryo at nga ng kinutang karela. Kanino yalarawan at lagyo ing mayayakit ken? King Cesarla nga ng mekibat. Nya Jesus nga na kanita karela, nung makanyan, ibiyeye King Cesar ing King Cesar. At ibiyeya king Diyos, itang king Diyos. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Good evening po, Kekongan. Among Noli, among Meg, good evening po. Pakigrit tala ring siping tamong, good evening. Mirasta na po ngening kabengyan, king katlo, at tauli tamong kapag masusyan, ngening bulan ning Oktubre. Ngeni po, enthronement ng apong mamakalulu. Bukas po at karing tutuking aldo, dating Kinario Masses in honor of Apo. At king daratang pong Viernes, October 27, fiesta ng Apo. Mikitikit tamo po. At baying sabla, agkatanda ko pong makyabe karing Kinario Masses, magumpisa po bukas at 6:30 p.m. at king daratang pong aldo Monday to Thursday, 6 p.m. Keti po Pisamban Maragul. Ding kinumbirami pong pari at obispo magmisa, perhaps kilalayo po. Ding aliwa apapanalben laking TV Maria, daramdaman talaking Radyo Veritas, etc. Mikitikit tamo po, bawaling absent. At syulangan po ding schedules nung Eyola Pabalo, king Facebook page, Holy Rosary Parish, Pisamban, Maragul. Ngayon po mintata na king pamigunam, kareti pong pamamasang dimdam tamo. Dimdam tayong ebanghelyo at deting pakibat ng Jesus kareng Fariseos. And perhaps you are familiar with the Lord's response. Give to Caesar what is to Caesar, and give to God what is to God. Ibiyaya king Cesar, ing King Cesar, at ibiyaya king Diyos, itang para king Diyos. Adwala pong bage, mumuna Caesar o Cesar, who represents the Roman Empire. It represents the government. It represents the world. O yan po, ing Cesar. Kadwa, God, in Diyos, who represents heaven, who represents the church, who represents the divine. Adwala pong bage, Cesar, ing makayato o secular, at in Diyos, ing makabanwa at spiritual. Secular and the spiritual.
Balo tamo po atintang obligasyon at obra king yato. Uling tao tamong makatuknang king yato. Dapat po mayayari ka rin. Atin tamo naman obligasyon at obrang espiritual. Uling tamo kabudtaw king yato nune memalen nakatamo naman ning banwa. We are not just citizens of the world, but we are citizens of heaven. Deti po nga duwang realidad, panelang miyabe, the secular and the spiritual. Ela pwedeng pikawan yan, inobrang makayato at inobrang makaspiritual. They should go together always. Anyapin, ing panga-Kristyano tamo, lalakwan kilub ning pisamban. Napotang kalwal tamo pisamban, kay ba't tamong sinimba o mengadi, eta na Kristyano. Alipo. Or the other way around, mga di tanang mga di, sisimbata ng sisimba, dapat makapiyak laring matatamo at alata mong pakilam karing obligasyon tamo karing aliwang tao. Antimoking bansa tamo. This should go together. The sacred, the spiritual, and the worldly, the secular. As we are human and secular persons, we are also spiritual and heavenly persons. Nganapin pong San Pablo, karing tao Korinto, whether you eat or drink or whatever you do all things for the glory of God. Buri na sabihan, emo'y pamangadi, emo'y pamanyibma, emo'y pamagprosesyon, ingobrang makadiyos. It does not stop there. Mangan ka, minum ka, magluto ka, mamalis ka, magobra ka, mag-aral ka, tagal ka ngening eleksyon, bumoto ka ngening eleksyon, everything that you do all things for the glory of God. Amen. Misakto ngeni, pag masusyan tayo, iting pamipok ning larawan ng apong mamakalulu, antimong pagumpisa ning pamagsadyata mo king daratang ng kafiestan. It is a fitting celebration because the very image of the Santo Entierro, His passion and death on the cross, highlights the very message of the gospel. At nano po yung mensahe niti? Kinging tao, para king yato. Nuning tao, paraya naman king banwa. Among makanano na pong papakititi, ning imahe ng apo, o ning Santo Inchero, o ing Mete Cristo, makanano na mo pong papakititi. Baluyo po, ing pari, patse denaneng alak at danum ing kalis during offertory. At inya pong sasabihan ning paring metong makuyad a panalangin. It's a short prayer said quietly, inaudible nga naning misal. Po daramdaman, king panalangin nening pari, uling pangadyan miya po iting tahimik mo. At uling neng offertory, magkanta kayo, o kaya mamye down. The prayer of the priest, when he pours wine and water in the chalice, says,
By the mystery of the water and wine, may we come to share in the divinity of Christ, who humbled himself to share in our humanity. Nga na po ning panalangin, sana ikaming tao, mirakayanan kami king panga Diyos ng Kristo, kalupa nung makananong iya, migpakumbabaya, me kirake, king ke kaming mismong pangatao. Simply put, as God embraces our humanity through Christ, we hope that we can also share in His divinity. Ing tema na po, ning piyesta nga po, Keti HRP this year, 2023, is beautiful. Nga na po, through your mercy, as through an open gate, we pass through to heaven. Uli ning pakalulo ning Ginoo, binuklat ning pasbol, ngapin milub kami banwa. Through Christ, who is the face of mercy itself, lupa ne ning pakalulo, the gate of heaven is open for all. Yan na misming memuklat, uling mapamakaluluya. Yan na misming ginawang paralan, uling malugod ya. Ban kanita kanu, itamong tao, milubtangan banwa. We are not just citizens of the earth, but we are also citizens of heaven. Pero more than that, ing Ginoong Hesus, yan na po misming pepakit, nagyang keti pamuking yato, pwede taneng aranasan ing banwa. Manwala ko po kanita, wari po pa nga dyan tayo iti. Dito sa lupa, para nang sa langit. On earth, as it is in heaven. Nga tamong sasabyan, patse mga di tamong ibami. Pwede pala. Kaya tiking yato, here on earth, we and others can already experience the glory of heaven. Pwede tanang aranasan ng ligaya ng banwa. Makanano, ngakupin po nandin, by doing all things ad maiorem Dei gloriam. Gawa ning sabla para king kaligaya ni ngapong Ginoo. Always for the glory of God. Hapong Mama Kalulu, pakaluluan mo kami. Amen. Sasalpan tayo ko. Kin Diyos, igpanglubos mayupaya, linalang king banwa ampong yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng banal ay Espiritu, mibayit kang duwan na Maryang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, paypayta siya banwa, makaluklok wana ng Diyos igpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye ampong mengamate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miring mete,
at kimbie alanganga. Amen. Kapatad, nginimaus tamo kingig pa, ing panibataning sablam at suketi king yato, para karing kayadwanan tamo, anting metong kapulungan at nga tamong manalangin. Igpang mapamakalulu, pakiramdaman mo kami. Igpang mapamakalulu, pakiramdaman mo kami. Para kang Papa Francisco, kareng obispo ampong pari, ila sana imaging tunay alimbawa ning pamamie nung nano marapat para king Diyos nga tamong manalangin. Igpang mapamakalulu, pakiramdaman mo kami. Para kareng sablang miyalal king katungkulan, manungkulan lasana para kareng sablang memalen, ate para king kareng sarili, nga tamong manalangin. Igpang mapamakalulu, pakiramdaman mo kami. Para kareng kapatad tamong mamagkasakit, paulining kasilungsungan agera ampong sigalot, manano na sanang minawalang kumabye, king kapayapan na pagkalub ng Diyos sigpa, nga tamong manalangin. Igpang mapamakalulu, pakiramdaman mo kami. Para kareng masakit tampong maginalo, lumapit lasanang may mong kapakumbaban, kang apong mamakalulo, ban kumayap lang malalagwa, nga tamong manalangin. Igpang mapamakalulu, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamongan makatipon keti, anting para nga lantaya iapong mamakalulo, inganak ning mapamakalulong igpa, mabiyasa tamo sanang maging mapakumbaba, at pakit pakalulo karem pakakalulo, na tamong manalangin. Igpang mapamakalulu, pakiramdaman mo kami. Para kareng sablang miyangon na be, kim pakalulo ni mapamakalulong igpa, minawa na lasana king kapayapana, nga tamong manalangin. Igpang mapamakalulu, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwan tamo'y sarilitang kapagnasa. Nga tamong manalangin. Igpang mapamakalulu, pakiramdaman mo kami. O igpaming mapamakalulo, king mipnong kapakungbaban, tingiran mo ing panalangin ng kekang balen. Manano na sana milatatas ding sarili mi, bagkus mabiyasa kaming magpakumbaba, at palto pakalulo karing kaparaming, lalo na karing sablang pakakalulo, itinganadwan mi, king kapamilataning anak mo Yesu Kristo, ing kaya kaming apong mamakalulo, manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, ban indaon tamo matanggapiya arapaning Diyos igpang lubos mayopaya. Tanggapane sana ning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri ampong ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo, at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa Ginoomi, manano na sanang detingayin ayayampang mi, yatad kaya kami ing lugod mo't kapatawaran, at ibiyara kaya kami ing kalayan sumuyo keka, kapamilatan ding biyemi, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo, At keka antimorin, iyat nayo ring pusoyo. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutang mo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin mong karapat dapat at pong matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Inyang may kasalala rin kaya kanganak, at may parayo king siping mo, binalik mong pasibayo kaya ka, kapamilataning dayaning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong Espiritu, tinipon mo rin kaya kanganak, king kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong lang igpa, antimonong makanano kayong metong, ika, ing bugto mong anak, ating Espiritu Santo. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe kingalantok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming dadalit. Ikapin ing banal o ikpa, ating meto lelangan, matampan akang pupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at king upaya ning banal ay Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pabanalan mo, alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalisya daun, miyampang ya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita o ikpa, ipanigapumi, palukob ampong pabanalan mo laking Espiritu mo,
reting ain adarala ampong daraon mikeka, ban magawalang katawan anpong daya ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amen abilin ke kami, king pagmasusyan mila reting misteryo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, at pepasalamatan akat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na at ngana, kuanan niya iti, ikayungan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang ni iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, amibubu para kaya kayo, anpong para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamailasa, ampong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaitas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon miya kaya kabilang kapasalamatan, iting mabye ampong banal a sakripisyo. Balikdan ming mipnong pakalulo, ing aining banal akapulungan mo, at kilalanan mi ing midaon king biyena, paulining sakripisyo ning kamatayan na, biryan mo kaming misut keka, pagkala mo sana, kingi kaming mipasiknangan, king katawan ng pong daya ning anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka at papalyariya na kaming merakayanan king pimamananding banal mo. Muna, kambening Nuana Maria, kapilanman Virhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambering Nuan mong apostol, ampon maligaya mong martir at ding sablang banal. Paulining pamamilatanda, manalig kaming merinan kasaupan alang patanat king arapan mo. Oy pa,
iti sanang ayining pangasut mikeka, pasulungana ing kapayapan ampon kaligtasan, ding sabla king mabilog gayatu. Pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ampon lugod, ing banal akapulungan mo, akasalukuyan maglakbe ketiking yatu, kambening talasuyo mo, i Francisco ing papami, di Florentino at Pasiano ring obispo mi, ding sablang obispo, pari ampon diakono, at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo, lalong-lalo na iyamong Noli, iyamong Jasper, iyamong Makmak, at ning mabilog akapulungan agewa mong sariling keka. Pumapamakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Linusan mo la mga tipunan, ding sablang anak mo, nula pa man makasaot. Ding kapatad ming mayango na biye, ading sablang ke kame matula, ang pamemon na ketiking yatu. Malugod mo la sanang tanggapan king kayaryan mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alananga. Kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalugmo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena't kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Kambening kapanaligan king Diyos, ang malingap kaya katamu, king penandit ning pamangailangan, manalangin tamo antimonong makanano nakatamong tirong Jesus. Thank you.
Ikabus mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning pakalulumo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampong pagsadyan mi ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa igpami, ing Ginoming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, no ne ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, at pamayap anam pong pisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man kaya kayo. At keka antemorin. King Espiritu ng Kristong sinubling mebye, ibiyataya king metong at metong ing tanda ning kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalakoking kasalanan ning yato, nuwan na ding mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkyas miyang amano mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paraking organisadong pamakinabang, tukyan lareng CGC or Azarets, nung nuka rin tamo maglinya, by the henya pa rin po at ala nang sasabing amen. Salamat po.
Manalangin kamo. O Ginoo, mananunasan ang iting banal na Eucharistia, so panakeng manatiling tapat keka. Iturune sana kaya kami ing dalan paituro king biye alananga, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklo tapo. Panalangin ka nga pong Mama Kalulu. Lalapit ko keka o apong Mama Kalulu, kambening beyatan ning kaluluwa ko, kambering lingas-ngas at pigagap ko, kambering kapagsubukan aarapan ko, kambering bage liligalig king puso at kaisipan ko, kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambening mabuli kong kasalpantayanan, kambening matbud kong kapanaligan, kambening dimot kong lugod. Lalapit ko keka nung makananong lepita na kanitang babaeng kayagasan daya, bankalupa na at agkilke agyang inglaylaya na mo ning imalan mo at kumayap ko. Lalapit ko keka nung makananong lepita na kanitang taong makiketong bantang tagilan mo ko't pakayapan, banlinisan mo ko kaladwa at katawan, bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman keka, ding pakamalang kuking biye. Kalupadaretang taong memitbit ketang paralitiko, at may busbus king bubungan, banikuldaste at ilapit keka, itang kakaluguran dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, burikos ang ilapit keka ding kaluguran kuking biye, ban ilaman damdaman do ring amano mo't makapasngo, at baning upayaning kalam mo, munye bayong sikanan karing tuddang mangalgal, at may bugdang masira lub, banilala mitakid pasibayo, o maliliking pamaglakad da. Lalapit ko po keka, o apong Mama Kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng Kananeya, ameg makalunos alangalang king masakit ayanak na, at menalig king degulaning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na lalapit kong anting asong manenaya king pamangan, amababalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko po keka, kalupanan nitang babaeng may kasala, umeda ng pamasibasan, ding taong manusga, uling balo kong mapaglunos ka, at ikamong bukod, ing makapangap mo, king sablang kakulangan ko, ikamong bukod, ing makapaganap, king kamarinayan ko, ikamang bukod ing makapibangon ka na ko, iba't king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya kakalupan ng San Pedro, inyang pepakit ka kaya, at may bugyang lumbog king dinena, inyang inagkatmeng mangan, at may pasyag pasibayo king lugod na, sumagining gawa ng pamaglingap keka. Lalapit ko po keka, antimoret ang alagad king Emmaus, ban kalupada, akayabeda ka king pamaglakad ko, at alastas ko yung sablang mga palyari king biye ko, at bang kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralamdom, mi kapaliya at miyaslaganan sala, at ban akilala da kang potang kasuluda ka,
at mirinan kong sika ng loob, marap pasibayo ka ring bage, tatakasan ko. Susuko ko keka, o apong mamakalolo, ing sablang kanako, uling ikamong bukod ing ginoko, at Diyos ning biya ko. Ikang mabibiat mag-ari, kambeningig pa, at ning Espiritu Santo, manggaman king alanangga. Amen. Apong mamakalulo, panwalan mo kami. Talakad ta po, at parangalan taya iapong mamakalolo. Luklok da po sagli for some quick announcements. Mabilis mo po. Kalupa na po ning sinabi ko nandin king homilia, bukas po magumpisa ning kaya katamong Kinaryo Masses in honor of Apong Mamakalulu. At bukas po yung manimuna king misa at 6:30 p.m. Reverend Father Louis Coronel, OP, metong yapong Dominicano at kasalukuyan Secretary General ng University of Santo Tomas. Hindaratang naman pong Lunis hanggang Huwebis, alas 6 na po ning bengi, ing kakatamong Kinaryo Masses. Para po king Lunis, ing magmisa po, Reverend Father Mark Will Lim, SDB, metong yapong Salesianong Pari, at ngayon po Vice President ng Don Bosco Technical College. King Martis naman po, metong yapong Kapampangan na Obispo, Most Reverend Ted Bacani Didi, ing kasalukuyan pong Obispo Emerito ng Diocese ng Novaliches. King daratang pong Miyerkules, ing magmisa po, Father Hans Magdurulang, Parochial Vicar po ng Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church. At kakakitaya po king TV Maria, co-host niya po king Testimony. At katataulian po king Huwebis, our very own, tawya po king Angeles, Father Amard Maymay Ocampo, ing parish priest na po ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement. Bukas po 6:30, Monday to Thursday, 6 p.m. din Kinaryo Masses. At yung mismo ngaldo na po ng kafiesta na nga pong Mamakalulu, renin po ring schedule ng misa.
5:30 a.m. and 7 a.m. Kapampangan, 8:30 a.m. and 10 a.m. English. At misa punggat panapon, alas 5:30, 5:30 p.m. in Kapampangan. Apanimonana pong lubos kagalanggalang Roberto C. Malyari Didi, ing obispo na po ning Diocese ning San Jose, Nueva Ecija. Mikitikita mo po, kaybat na po ning 5:30 misa, king piyesta nga po, tukine po kanita ing kekatang karagulan prosesyon. Dakal adakala salamat kay kayungan. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo, At keka antimorin. ido ko ilaring buntok at maniga po king bendisyon ng Diyos. Taniting Eucharistia, pepasalamatan tayo ing Diyos. Paulining pepabandyan na katamu, kapamilataning grasya ng Jesus at ning kayang ebanghelyo. Katmano sana ning Diyos karing mayap ng kalam at panwananukungan. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos alubos mayupaya, ingeg pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Umen na kayo king kapayapan, mitutuburan kayo. Salamat, King Diyos.